17 April sunu keplai nai ani tikul doubt ke yang korok nai MLA yang korok nai minister definitely bro Chennai and minimum 10,000 vote above by klang keplai na bang puitu keplai tari kok borok no roman script by sinani the chikon dia gira sa manunya se borok jeng riwi maya 200 bosor pun thunga bo engya inside tonai borok bahike abo rimanai rinai ba chini yago kosok kusum ganggai ayengo thanga ganggai na borok mani ticket manung side manabo why because moni abo leader krei jeng separate state manai greater development man ani kun doubt krei ni BJP rok they are very keen jeng bai alliance khainani in fact habo bagara salni salam Delhi wo nasing itong tabuk funo jot to seat diani sing tiar tongo but TIPRA sarok je demand khamani the tripartite agreement tong mani nung je saying je samane abo funo tung hai we have no problem in that running tung that boram gana haste fahini tongo Prasenjit Swkang Yak NLF ni ori group ni president ni sauboro ang bora sengda baike sini nei bona sini ang sab sini nei bagi basna phai bandi phai jagin sau bona puja sang yak tisao mani ko nangle horo ta hine bero thangba election code of conduct tongo chini hati dofani bagai फाइनाई 12 तारिख एप्रिल के कैसा कार्य हुई दागती सीसा हुई जानी जानी पुइटो खलाइमाने मताइनो सुरी हुई डायरेक्ट पोलिंग बोर्ड थांगई आंध्र समार खाव सिमिलो नायै वोट दिदी Irignai naithok irignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham irignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthugi tongo manthogo yad bai takja irignai chamuthu irisha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra irignai risabo phajago manthogo jerok irignai bania khlainai borok o phal nogrino irignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala Northbound Malipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdung number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 Hasuk Lijak Doli Wanaza Shabo Ungno Buskangni 2026 ni ADC election no Chongmariwo Shabo Keplai Ungno Shabo Hapango Asukno Buskangni ADC Hapango Shabo Hapang Nakulno ADC no Buskangni 5 bosor ni bagi Shabo Ungno Naikolfang Shumung Jotoni Tongkosong Lukurungni Nini Ani Kholabo Angkhorjak BJP TIPRA Motha IPFT Congress Independent Joton jalan dabi 28 tu bunai ADC wa hapang asungnai ADC dokol khlainai ADC joy khlainai phiaba jora kok sanai lukurok jeno hamjagai budwo bon hapango asungnai lukurok kok sanai buskang April 12 tarigo lukurok kok sanai buskang 17 tarigo lamsogo Swrangchati nai tangnai hasri hanai lukurok no ang phaisok pajak munggia kami ang phaisok pajak 11 mohrani telemura constituency wo Swrangchati ni studio phataro angkhri hapung hatai hasuk bakhagai phaisok pajak tabuk mungya kami amsai 11 mohrani telemura constituency hapung hatai bisingo lukurok sini mangpiliwo no nugi mangkhana tini ojorawo anlogi wo sabo bo ungkha 11 mohrani telemura constituency ni engai TIPRA Motha ni engai chongjak boram gunang di Uomthai bono sinia sabotong bi botam khlaikya dofani bagai bo sabotong mani
khoroksa warrior hadofani bagai samung tangi tabo haina hai yago lukuni phanbai lukubai chongjak phanbai samung tangnani bagai kholabo ongkhorjak chongjak candidate bono chung tabuk lamsulayena khnalaena bwskangni election campaign ni bagai bom hai samung kota lamsuko Swrangchati ko bora koktuma channel lo thanai salkisa romui nono or camping khaitongmani nukphayo nukdongo bahai ni camping bahai burukurong ni respond naidi 24th ni horos yang officially koktuma mano je angozani constituency ni candidate ni 25th to ang nomination file khaika 26th to ang scrutiny pass khaika so 27 ni simise ani campaign start khlayo tini 30 which means only 3 days ang ora faimani yagulo ang bebak no ready made mangkha boro lukurok belakeno positively ano goswila kha na sakbai jang signa tab tini ni je program no tui ang mona expect laimani actually because mo constituency chini kabang ma senior leaders ono offer khlaijaka tamogi boro decline kaya ba angsia but habo bagram samani tongo nungje jabono thandi azani lukuni borono gosina hanai nini face tongo so kaisa heavy weight nango ang after simon to be honest ang bode heavy weight kai so habo bara samani abona soing kha ora faimani yagulo ang bebak jagao no khabai khub bike le ang accept laina har jaga so ang optimistic 17 April lo suno apply nai ani tikulo doubt kare te asa phajing BJP betai be khaitong jumur apply nai kholawo ongkhorjak nung bai thang di Uomthai tai ongkhorjak TIPRA hamkre mantri because jebor mane busamari bilo jamatia bo sajak hamu phunjak nei yasa phajingo MLA Pinakita te asa phajingo MLA Golani Roy te asa phajingo Mantri Onimes Debroma bo bai thang tabu osabo sare digi guruk ja naidi nung azagawo bokhok sonsoi basai phaida mano ani kun doubt kare mo high kotor international leader rogno angole de mechani paikhe agiobo ani kuno doubt kare morok to state ni leaders rokse yang khorok nei MLA yang khorok nei minister definitely bro chennai and sase ang samani hai ozani public 10 kulai champo ni public definitely TIPRA Motha bai tongnai habo bagore tongnai tei sasingo je nang sai thamane MLA minister jongno 100% message rani kon doubt kare naidya gaisa kok sanai bilona personal issue kai tune hamre ba botum applying thanga ke ang siu bo mungsa kaham khlai man I wish him all the best bini problem kha bini yago mane bor right jagao ya right person but right person but he's not in the right place akoga sana manise ang kha khlai bin yago wrong Google map mung khai nei naidi wrong Google map bo jesik puno nini Google map nang tum khoyo thana ni set khlaijak gangke whereas no actually agoli thana musungo nang jesik puno rangdi nang jesik puno chukdi at the end of the day nang agoli sogi away nang khoyo no sogi ne ble aban bai ni hino bini yago wrong Google map like bo abono reset khaine nango busuk jorote asha je oro kahamar jimbe pasang manan hunai minimum 10,000 vote above baik lang apply na bang puituk la thana salkisa Swkang o constituency no jauh asram barani chairman kabang maputars tei BJP ni yak romjak BJP o habja phale solo debo join khainai ozgani no BJP o hen dabi khaitong borok tabuk yable BJP hamne borok ba 2 বছর segan habi thangka and mokok nang saitom le public rok thanai 2 years borok kuno mothani program da khlai ka nunu khasala
to be honest angai ngo thangman ya gulo borok imang chimang nangai thanga because the motha kring tongmani a motha revive khai phai kya ulai champa boro ashram re hal halibo BJP to sawo to mo edisi habango phake TTC renai 125 mm bill renai direct fund khlainai additional agotola dole hai khlainai chakri renai abuno jungnai ble tam renai nyang phake ke 1 minute abuno jungnai ble but ani kok ngankai moki borok soisha rinai de. This is the main question. Ari kok borok no Roman script by sinani. The chikon tia girasa manunya se borok. Jeng riwi maya 200 bosor punong tunga bo Wngya inside tonai. Borok bahike abo rimanai rinai ba. Tobe tumung rikhang gangke most welcome. Apni against ya ble. Apni baida se fight khai tong ble. Mo fight no ta chini ba. So borok lu corona koina ni musung tam fevolok jati borok tabu de rinani hin tomna apni against ya seng rithung rinani nango apni bain se fight khai tong but je organization the party kok borok no se roman script by riwi mania riya hini sai tong do you think borok rinai nung no sari do neutrally no sari nung sari ba do no sadi nung sadi am tan chamungya abo public si tong ais nang saimon no nung bo ang je samone hai no loni tong tab sapusrom di TIPRA Motha tab jenuk tong manita thana sabise saka MDC bu yakar kha ML EM bu yakar kha tab turuk nasin he ke TIPRA Motha yakrai BJP ba rom sung tong yang buskang party election kabama borok sai tongo boba grani phan u 21 ni kahaya sabise boba grani phan heleng sawi thangka o heleng sajak phano nung boba grani phan boxing de mano o constituency wo boxing da mano ya already boxing is tong te kaisa kok ma kaisa kok sanai kaham pe nahari nai de chini yago kosok kusum gangga ayengo thanga ngai no boro mani ticket manung sai de manabo why because moni yago leader krei ani kok de buji khana chini ozo amse leader tongo kaisa tongo fia bon nga aing yable why because chini boro rock BJP ro no sajak yak because borok kok simisiriu ari sing already TIPRA accord sign khaijak blena tang implement khaya tabke nang sajing de samane kok side nang borok जों कक बरक सान दं हमने मत कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया से सियाक दं बले तांगे दिया दं साला ब्रोनिको ना अमति हिनो जा जों थांमने लरिनाय इंगा बराय सातता फटो त दं बदो माने आं पावर थांगां गैसे जों ग्रिनाय गमो हाय सातता फर करि जाबा TIPRA बे वान सुबा तुम थांगि मी आंगे बरक 10 बছর ना 20 बছर ना 30 बছर ना 3 बছर सगि तना हाय दिबा rinani hingga hangkai just party funo government tongtung bor rinani nang ang thangai jirina himani abon lang gosui na harmi TIPRA Motha bobagra TIPRA shor no thokai si to asuk dini teu thokai tong tam sanai boza thokai jaga do nang sadi ang kaisa kai tumung sai thanga hangkai Greater Triple Land krikha one last fight krikha atiya pula party ulo jati epula jati ulo party abu krikha tripartite accord mani one last fight krikha notice thancha abu krikha tabu hangke next generation ne ko sai tongo TIPRA sarom no bandi wi tongo over sai tongo naidi sing separate state but greater TIPRA land no yakariya but every mothani kaisa strategic policy tong abani kok ne mostly separate states in tumo man ya ngai tini for sure sing separate state man nai greater TIPRA land man ani kun doubt kri ni but rom this sing 50 years hence sing abo man nai sing ki 50 bor sai ja ton sala do sing saksa prepare to ma khaine ble ngai tam sa khai ka bo jaga nung sala do tam sa khai ka Pengmo boros ngo sunggo haisi. Abo bara samane mada man ka benga yu. Ari singla san nai se. En sing sani no tong nai. Nung se government no tong ble. Nung se rinai ble nang tang riasa to sala. Borok niko
Pangeria nung sagrada no. Ekor ni kok jepro sungja ka borok saka bor jepro 6 month the time bound khare jaka a time bound sebai civil society ni mungoi TSF ni mungoi TIPRA Motha movement ongkhorka agreement crack khamini bagi se break khamini bagi se tipaten ekor in return nu nukha boko bai sama bai able naidi ang non kok sanai BJP rok they are very keen sung bai alliance khainani in fact habo bagara salni salam Delhi wo nasingi tongdo habo bagara kaisa kok do sau sung je tripartite agreement nung mani kaisa just one on the last day that is on 23rd of November since assembly choli tongo a dino phone norok bill pass kai dite borok khailia ngin then and then single bus and 5 pack kai TIPRA Motha is ready to sacrifice all the seats seats nang ya hise only in born and demand nang tabuk phono jotto seat dian is tiar tongo but TIPRA sarok the demand khamani the tripartite agreement tong mani nung je saying je samana abo phono tung haise we have no problem in that running tung that tabuk sapusram de after election 17 tarik pore sab kaplai na am 17 tarik pore chai manai tomo 17 tarik pore TIPRA Motha bo sito kya BJP bo mankha motamoti si tomo alliance na kalai kha tam khainai see election and government is two different things election is single bus but government so situation no base clay situation na ye obviously top brass decision na okay area of haye je flora habai kya oro tam crisis nu phakya ba lukron nun thani bo tam demand khlakya naidi oro to common crisis tong I think TIPRA sane vision jot ton is like remote take rui mo am chian nang khlai niang chong na jani ko mai mang tongo sung je dabuk je demand khai tongmani abo simia sung local ing thong sung borok no empower khai ani nang nai luckily ang kai tone belek na hambari uti habu bagar na hambari June ni bisan tabu VC election na thang tong anang puitu khlayo a VC election of sung no apply ignai then ang mansuk man hingai ang local bodies local borok be koglam salai sung kaisa road map create khainai ba lake khainai so that every problem so address khaima ni toi ang hinya ja somsa morno sunjot no solve khaima nai hinai it will take time but definitely khaima na bang puito tong sir nung doron local ya nung oron butar ya nin to ko bunjang sin nung oro taw chamari kaza oro family ya lo khorok busuk TIPRA Motha bo join khlai kani ya kroi ani ya gromi 26 jara last night 16 families 41 voters u sangango 5 families with 14 voters if I am not wrong aksaro te kaitam voters kaitam family join khaija abno karibo very soon nang nugnai tebo join khaitam nung jefro camping khain thango lukrong no tam sasok ozgawo tam ron nang tam sasok Tinising zara mungsa saya boromokok sing sauseng right land rights nango sing political safeguard nango and akok nang sai tango si yang no nagi bosau chini problem development ni problem ya ang agi bosau mo chini problem auto manani kitai nok manani nok tang wijak tani tom manani abuya
Mo mana ni bagai neng BJP be khale nangya TIPRA Motha bo khaya nang mo ba tumra bangli ba amra bangli khake man ble because mo already government schemes tong je manna ni nangnai bor automatically manna just government fight but jen tangi TIPRA Motha khani na question ke possible because chini problem political problems jeng landslide nango jeng chini borok no politically safeguard khai khani naidi chini kaisa chini leaders ro az molni draw komariang thong bizarang khosong thong samaj sorong song thong with the help of then UJS TNB TSA bro 6 schedule sing borok suno klangi thangka jeng tabu realize khaiga 6 schedule bachini borok banchi maya 6 schedule neslai sing table fan nang moni bagai no to TIPRA Motha samung khai tomble moni bain to TIPRA Motha demand khai tomble election time because important election time ni bagi important because democratic country tong people's representative nango so that applying money yagulo as a representative public logni basic nangmani as well as political nangmarona sing buskang tui manani tui or phamenya golo kebeng mo sosoro udang kha engka bebak sai jang khabla te sana nang banung sai jang khabla sai ngo MLA to young minister to so I'm fighting alone. I'm a fighter. I'll always fight titam tom bo jaga bo hana sarcha horo see I'll tell you one thing an yaw rang krai boron yaw jotto rang ko puja to fan to everything to but an ya kubui to an yaw public to a kubui no a public no suno fiog nai suno apply bokai nai hane horni কথা না TIPRA Motha te BJP ni sakho attack khlayo guler bai kogo yago dalla thabe bak tujak TIPRA Motha violence TIPRA Motha se khlayo tam sanai naidi anga amse yo kriya jagao bat khramani yagulo ang thang sogi mani yagulo ang koglam salaika chini khoratam seriously injured tongo even jibiwa refer khlai jagab no sai dema tabo Simon so boroni version ni mote hangai come and quietly na boro discuss khlai tong mani fia ba jagabo borom gana haste fahini tong Prasenjit Swkang Yak NLF ni ori group ni president ni sao boro ang boro sengda na baike sini nei bono sini ang sab sini nei bagi basna phai pandi phai jagin sao bono puja sang yak tisao mani ko okay then Ranjit Devarma hini khoroja borang sinia boro na boro ni version ni mote sao hai sido anga spot okre boro phai bu phai mani ko aja ba khorna to mani siple pia bo jokhon bo ji khorok mani khnaka gana gini ni public ro gana gini log ni boro phai reflect pai ka boro so I think tumung boro mok kok samani kubui nongi tong kang ke bole react siklayo bole attack klaya abe ek number second number ganga no kaisa prosen sunani musungo asuk horo nele takhine bel thangba tell me hor kote rong na ang sia ba nangara chogi mane around 10 pm so yo 10 ta rog so nang no sadi nang le horo takhine bel thangba election code of conduct tongo why nang thang so public na ba buji nai but ang appeal khlayo wale mane tok le mane abo saya just upon attack like has the upon like just on upon like actually most saya ang abono condemn khlayo and more of repeating it in fact mia no minister phone khaika tamnani yes one of phone khaija even chini BJP ni candidate one of phone khaija kono grievances alo sai khna dika and borobo akong no sao borobo positive no kuno hamya ya but Raisana request borobo khlayo these things take a few sarom te hang yate ang ba akong no sao so ani appeal to honest appeal mo high sisi so ting yate sir luku se budu nai luku se kaplai khanyai luku se chen nai luku ron bagai tam kok tanai pai tha camera ba kham sing na sa den luku no do ke gon se pai se lom di mo
Angani sak saisung ningai habubagra ningai tei borok dofa ningai 11 Moharanipur Koilan Telemura ADC constituency ni bebak luku borok rokno khabai khube khe koyu chini hati dofa ni bagai फाइनाई 12 तारिख एप्रिल के कैसा कार्य यावै दाक्ति सिसावै जानी जानी पुइतो ख्लाइमाने मताइनो सुरिवै डाइरेक्ट पोलिंग बोर्ड थांगै आंध्र मार्क खाव सिमिल नायै भोट दिदि ताम नेहिन बचिनि चौबा दरनि चौबासे जों तुमु कप्लाइंगि थांगा अंगाय अब हाबो बागान क्लब कप्लाइया जों तुमु कप्लाइं थांगा बानि कप कप्लाइया जों तुमु कप्लाइं थांगा बो नरनि कप्लाइ सेंनाय जिनि थिनांनि कप्लाइ सेंनाय बेलाय ब्लेकना हामबाय नायतंनाय लुखरक आं कताल खैता मुसाखौ साना नांलिया बरम ग्रां कैंडिडेट सरनो साखलाय रेखा नरनि भोट बेले इम्पोर्टेंस रांसाकनि भोट नरक जेना हामजागो बनन रुदि आं बाय थांबो सांसदेन बखाक्तैनो उमुनो भोट दिने आं साविदि मैया नरकनि भोट इम्पोर्टेंस नरकनि भोट काशा भोट खरकसनो एमडीसी खरकसनो ईएम खरकसनो सीईएम सामि मानु सो बारतरे गो नरक भोट दुइदि 17 तारिख गो नरकनि साबुनो नरक हामजाक रिजाल्ट आमो 17 तारिख गो साखलाय रिजाल्ट नाय आसु नंसितों चयावै स्रांचति अबेखनो खालो नाय तमा बागे हाजे हाने लोकरनो हामबाय फाइनान्सियल ते खरकसा कैंडिडेट बायदों बिसकां तुइ फाइनाय जत्तनो खुलुमताय हामबाय याफातिनि कलम अरन थागलासिव তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই।